abantu bakunda inyama abenshi bumva bazirya nyamara ntibareba aho babagiye amatungo atanga izo nyama, ndetse hari n'abakubwira ko bazirya ariko bataziteka. Umuhanga muri siyansi w'umunyamerika ukomoka mu Buhinde uyoboye ikipe y'abaganga babonye uburyo bwo gukora inyama bavanye mu turemangingo tw'inyamaswa, inyama zishobora kuboneka hagati y'iminsi 9 na 21. Ubu buryo ngo bwatuma ubwicanyi bukabije ku nyamaswa kubera amerwe ya muntu buhagarara ku isi. Ariko se nk'uko byumvise wabasha kurya inyama zakorewe muri laboratoire? Ubundi se zikorwa gute? Tugiye kurebera hamwe ubuhanga bwo gukora inyama muri laboratoire bivuye ku turemangingo twazo. Meat culture, uburyo umuntu yakwita nko guhinga inyama, ushobora gutangira gukoreshwa mu myaka mike iri imbere. Abantu bakajya barya inyama zakorewe muri laboratoire zivuye ku turemangingo tw'inyamaswa nk'uko uyu mugabo w'umuhanga uri kubikora Umuhoza abivuga. Uyu muhanga usanzwe yatangije icyitwa Memphis Meat yabwiye ikinyamakuru PTI ati ni ibintu birambye kandi bitarimo ubwicanyi. Iyi nyama bahingiye muri laboratoire ngo ntabwo izajya iba ifite ubusembwa nk'isanzwe zishobora kugira za bakteri cyangwa se ibinure bikaba byashobora kwangiza ibidukikije bisanzwe mu byo kubaga inyamaswa. That is grown from animal cells rather than from animal slaughter. So right now we have the capacity to take a sesame seed. Inyama isukuye ni inyama yujuje ubuziranenge, yaba ivuye ku turemangingo tw'inyama cyangwa ivuye ku matungo. Turi gukora inyama itunganye inogeye ubuzima kandi mu buryo burambye. Dukora biopsi tugakata akanyama gato. Muri ako gato twakase harimo miliyoni na miliyoni z'uturemangingo. Aho rero ufata duke muri utwo ubundi ugashyira mu cyabugenewe ku buryo utwo turemangingo twibeshye ko tukiri mu mubiri w'inyamaswa, hanyuma iyo nyama igakura nk'ikiri mu mikaya y'itungo. Mu gukora izi nyama ngo bazajya bafata uturemangingo tw'inyamaswa bashaka babone ko dushobora kongera gukura. Utu turemangingo duhabwa oxygene n'ibindi nk'ubutare n'isukari bigatunganyirizwa mu byuma byabugenewe, maze hagati y'iminsi 9 na 21 inyama n'umuhore igasarurwa ishobora gutekwa ikaribwa. Valeti avuga ko ubu bari gukora ku mapfizi y'inka, ingurube n'inkoko kuko ngo izi nyamaswa arizo zibasirwa cyane mu bakunda inyama kandi bikagira ingaruka ku rusobe rw'ibinyabuzima. Kimwe mu bintu bigora mu gukora inyama muri laboratoire ngo ni ukubona amatembabuzi yo kuzihingamo, cyane ko ayo matembabuzi ngo agomba kuba arimo intungamubiri zose inyama ikeneye kugira ngo ikure. Kugeza kuri ubu growth medium cyangwa se amatembabuzi yabugenewe ahingwamo inyama aba arimo ibinyabutabire ndetse n'intungamubiri za phytobevins serum zikurwa muri stem cells z'inka zitwite cyangwa se irindi tungo ritwite, ariko ari cyo bashaka gukorera inyama, cyane ko bidahenze kandi ngo bidasaba ibintu byinshi. Palendi Birdi ni umushakashatsi uhagarariye abandi muri labo ya Just mu gukora serum yo guhingamo inyama ikanazikuza. So we're working on a lot of different experiments to find ways to eliminate that serum. So to do that, we're harnessing the technology from our discovery. Turi gukora ibishoboka ngo dukore serum nziza kandi itagorana kuyitegura kugira ngo inyama zibashe gukuriramo neza bitagoranye. Kugira ngo biriro tubigereho biradusaba kubanza kwiga ikoranabuhanga rigezweho ridufasha kumva uburyo turemangingo dukura ndetse n'uburyo za proteine zihinduranya bigatuma inyama ikura ikaza ari inyama yujuje byose. Hano turabyumva cyane kuko twabimazemo imyaka myinshi tubyiga ku buryo proteine z'inyama zose tuba tuzizi mu mutwe. Izi proteine zo mu bimera n'iz'inyama birakorana cyane ko n'amatungo menshi anarya ibyatsi, bityo rero nta tandukaniro hagati ya proteine zo mu bimera n'izo mu nyama. Cows, for example, eat grass. So the proteins are similar enough. We just need to figure out the best ones that our cells are happiest with and grow naturally. Uruganda rwa mbere rwo guhinga izi nyama ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko no mu Bushinwa n'Ubuhinde hari izindi nganda zikataje mu bushakashatsi. Valeti ubusanzwe n'umuhanga w'umutima unigisha muri kaminuza ya Minnesota, unafite ibindi bikorwa bigendanye n'ubushakashatsi ku nyama byitwa Memphis Meat muri Leta ya Tennessee. Avuga ko yakuriye mu muryango ukunda inyama cyane ngo bigatuma akure yibaza impamvu abantu barya inyama
ari uko babanje kwica inyamaswa. Ari naho havuye igitekerezo cyo kwikorera inyama muri laboratoire. Hifashishwa rero ibimera bitandukanye nka oats, soya, ibishyimbo ndetse n'ifu ya moringa, bakabasha kwiga proteine zitandukanye ziboneka mu bimera ari nazo bifashisha mu gukora za nyama. It's difficult and we're not there yet. I think the initial products you'll see will be things like hamburger. Kuri ubu ntiturabasha gukora inyama wenda zimeze nk'iziba ku itungo nk'ukuguru kw'inkoko cyangwa se ngo inyama ubona iri kwigufwa. Gusa hamwe na tekinoloji nshya tuzagenda tubyiga gahoro gahoro. Umuntu ajya asaba inyama bayimuhe ntanamenye ko yakorewe muri laboratoire. Kuri ubu abantu bari bafite ikibazo cy'inyama z'amatungo yatubuwe kizaba gikemutse burundu kubera izi nyama nizitangira gukoreshwa mu buryo bwemewe ku isi hose. Ntawe uzongera kugira n'ibibazo biterwa no kurya inyama nyinshi. Izi ngo zizaba zujuje ubuziranenge, nta ngaruka ziteza ndetse zinagabanya indwara z'umutima n'iz'ubuhumekero ukabije ku isi. Mu bihugu bimwe na bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa, izi nyama zatangiwe gutekwa mu maresitora agiye atandukanye. Ngiyi si twerekezamo aho abantu bazajya bihingira inyama.